Haka khasan terik nok pra arajar arhoi, ko omdan pelun Integrated Village Cooperative Society, kala yo ban play pat ba no ya kaying tanjan, ya kabala yo ling ba nakala jingrap, joka Meghalaya Basin Management Agency. Ya kata kaying tanjan, lawan ban play do ba Meral Bonds im, ubalang UMLA kanong po constituency, harungkat kajing don lang uba HS Parian, ubadai General Manager jangka Rural Finance, kakong di tariang kabadai ka District Handloom Officer nang po, uba Richard Marbanyang, ubadai CEO ka Cooperative Department, kinang ilam shnong, bat kitkot ka IVCS dan pelun. Katai kala long shisha ka jingkerku bat kala lenti ka bakraw na kabentai kilong kami katany dan kiba jupen mi bat tan jang ksain yang rendia kiba dan hapo ka syatri ka dan pelun Integrated Village Cooperative Society. Ha katai ka juga sengi na kaliang UMLA ula ai ka jingirap ru sya katai ka IVCS na kikiu na kabenta ban syat rong tanjan. Haga jingyat lenti jong ki cooperative society beper haga jela ga jongi kila dan sibun ki cooperative society ki bala thung laseng ki dan sibun ki bala ne ki dan sibun ki bala pait lapra kila dan sibun ki SAG ki self help group ki bala seng ki don ki badang ne don ki bala kema ki bala ipra kamta tercer ki dan sibun ki daw kala bendai ke jing bom stu jingmun kala bendai ka jing bom yasania ku blakren ki orang ba par kamta tercer ndai ka basong tenat ha kene ka sngi kalong ba kani ka IVCS jogom den pelun ka yeng bat ni sakhi bena ka sngi ke jing pli ya kani ka workshop ka je katrikam ka bala penmang pisa kerpang bala snai kene ka yeng ki bala don bat ki machine ki loom ki spinning machine ki kor ki ban su bat kamta tercer ki ban long ke jing mentoy na ka benta ki long kemi ki bi ki jung kalong ke jing sisha ba nakaliang jong ka sorkar pedeng ba nakaliang jong ka sorkar jelar hukumju kidan sibun kilat kilinti ban yarap lane ban krisyan ya ki long kemi benta dama pi ya gini ki VO bro chi pi ki VO man lagi chnong e gim village organization kidi ki ba support lang ba jong NRLM National Rural Livelihood Mission bagane ga ying kala ying ka jingkeli menta ya kinong yalam gi jong pi kong blan ban kong Margarita kum kinong yalam hadin sansnem ikwa bani i na ni hakamat sansnem kumno kanek society kan law kata ka di jingkeli hawliwan pi jing latu bro ba aprkat tom resgi di jingrap kelayo MLA la tristom uba dingdo la tristom cooperation department tristom na basin la tristom paro kadi collective effort jong paro kajing tristom lang jong paro kani gayeng kajing keli kalong hadin sansnem kemudian pelun IVCS ngikwa bani i bakanang roy live husha nru husha but sis pa cha hangning ba di mentah ban le ke value addition ban khamyat ka dor kani ke chan cubu ba ai phianga na dei phi kumni cubu kan dei cubu khat san spa kana le phi ke value addition ong ki mo kong kadi value addition ki phat bakan yat ka dor ban song bha ban pak bha gi level hatu lapad mi daga umden pelun IBCS kumda song bha jika malak phi khat san spa ala bendei arajar lane arajar san spa kamta selong Ngawan ni ban kit lang ka jing kublay nakaliang ka Meghalaya Basin Management Agency kabadon te Shillong kabaday kabapenya ikini ki project jong ka Meghalam kabapenlong artat ikini ki IVCS dengan ai kublay sibo ni kumden IVCS pelon IVCS kabalala ban pelong ya kene ka workshop hakapor mengia sedang hu arjar kan real ngidon hapadeng kajing dum bampat judon ki IVCS hang no nur ngalalet ya ka Google ngalawat ya se jisnong foreign kindon ki bela don kum kani ki nre umdon tinga so ban ong kani kapor bakani ka konsep IVCS kadai ka balong unik ka bela sedang dekat sarkar Meghalaya bat kala pelong ya ka lemba jong ka kani ka Meghalaya Basin Management Agency bat lang bat ka Cooperation Department Government of Meghalaya te
labu ka thong yang begini pelong lai spak sli. Mat kata yang ada pelong lai spak sli ki IBCS hau senam hau benai Desember arajar kat kendai. Mentang kita ngile syu sa kumbahan rup santli mar ka sorkar ka sko ba dewan pun priang syu ikini lemba ki blok ki we. Markani mentah mengile lai spak tam ru ka ditang po khat lagi blok. Teka government of Meghalaya ko ang ba hato kambahamo begini kampen bon no ikini tem ngira penbon kini ru hapo gini khat pra. Tembak ngatrai kan saya cek mat susu iki ki blok de baru khat. Marga ngatrai galadon ke jing yo ba kadon ke jing mentoi sibun. Iki nong song snong kamtam ki snong ki bapaji bahanasor mana headquarter ke district ban ke blok. Te ke objek katong ke bahakmat jong ka IBCS kalong kumno menyerap iki nong song snong bakin yo alat banyak show pisah. Bakin yo alat banyak yo aram. Kamtam kiram ki bagi don kam kirki. Bagaimana mana cidu stasiun dan Indonesia bang si sunong po. Te ni hak dia ru nyepet ikilun. Kaman cuai hendiat ideta nakaliang jong ka Rural Finance Department kebadi pek ikini ki IBCS. Hadu mentai ki IBCS ki ailon hadu ndreu kulur arholak. Tapi pisah balakan show kalau hadu pala nyuklur. Te yo iya kata kejing mentoy. But nakaliang kiram beki airu 50% kade karam ngiong consumption. Tahu kamu cibiriu lani emergency loan. Cibiriu kita guru ya kajing terikam hapo ke society kalong ba ya ka mentahi ngile ya ka ba ailun nangta ngile ru ya ka jingdi ya kiksai kane ka jingdi jungi ya kiksai ka yarap sibuni ki para member ki jungi namar ni ai kum haka jaka bangin airam da kapisangi airam da uksai don ki member bapli kim yo ban thit ya uksai te ngi airam ya ki banda kila di ki pala nda kila di ki jan ki jungki ki sawan siu hapo ka ne ka society ka jungi te kalong sisya ka jing mentoy ka bakrau na ka banta ki para member jungi but omde jang ya ki member ni ai ka jing sekri ya ki bomde ki member wal lada ki mde ki member makana ro habagi don kam ya uksai ni ai ki kum ki para member wal lada ki de na ka no ka sindong ru ni ai ka jing kersian ka bapura but kaddu ya wai ka kentin ba kaddu ka jonga kalong ba nang ne sya khamat nga karpat iki bor sarkar bat ya ki department ba pher ba kinang ya rap susu ya ka society ka jongi kanang banginang la ban pentelun iki kam ki jongi play sibun